Hi guys, good morning here from Bacolod, and today it's early morning here in Bacolod, and we're gonna check out what our people are doing here. We're in kilometer 00, basically the provincial capital, and we're gonna check out the Lagoon. Yes, this is the Lagoon, so basically this is their main plaza in front of the provincial capital. So let's see what people are doing here. So tanaw na to, unsay gipambuhat sa mga tao, o unsay trip sa mga taga Bacolod. So kung sa Cebu pa ni mo murag puwente nila, lingaw, it's a nice park. A lot of people are exercising basically because it's early morning. So sayo pa dis buntag, sayo ko ni mata, actually late na gani ko ni gawas, pero yes, atong tanawon rin sa gimambuhat sa mga tao sayo sa buntag. So naanay playground dire. Nagduwa sila mga bata. Also, by the way, this episode once again is brought to you by Nokia 6.1 Plus. So kaning Nokia ang nakadindot ani is pwede kanyo dual cam. So dual cam yung recording, it's you can see what I'm seeing. That's their capital. Dayon, malaki na pa ko sa kong naong. So really perfect for vlogging, or if ever just wanna show people around the nice places you go. So mauna. So mauna na nag-zumba pa dito. So yan, okay. So mauna na nag-walking. Oh. So murag ako, buwan kay ko. Murag sa kong appeal rin. So this feature more wider ang screen ray, of course, sa rear cam. So this camera has 18 megapixel, 16, no, 18 both. Pero ang pikas, the rear camera can record 4K videos. Sa front, it's only 1080 ko to. Dayon, dual ang camera dito sa rear, which will allow ang ikaduha na camera is a 5 megapixel camera for depth of field. So kana mga bokha baka ng background, blurred backgrounds. So mao na yung pang buhat sa iyo, buntag sa ko. Mga taga Bacolod, good jogging. So active king lifestyle sa mga tao dito. So unya namahaw ta. So, kalingaw dali oh. So na free Zumba early morning. So napay sabay tanaw na to dali. Tanaw na to sa mga pagkaon na baligya dres kilid-kilid. Naribuko. Yeah, bebe, of course, na taho. Naribuko. So ang taho vendor na palit pagbuko sad. Ano pa boy kwarta? Ha? O taho ko tagpila man. Okay, I go 20. So dara ning taho vendor. So 20. So ang uban naman nag-jogging inahan so ako magtaho lang ko sa buntag. So na ako na 20 na ipulo. By the way, ganang background is Seda Hotel. Anak. Đó mới kêu rồi đã. Mao ni ron ang murag breakfast nato kung man nag-jogging, pwede ka magtaho dress. Ame. Init pa. Tamis, may sago. So pwede ni 20 pesos or 10 pesos. Not bad. So they call it the Negros Occidental Capital Park and Lagoon.
Backlight us because side at ito exit na naunsan na to. Kung saan na dito? Actually, apil na sa akong hunting kaya nangita ko karinderya rin kay na ako yung amigo si Cabino Verrero, by the way. Cabino, hi, good morning. Di pa mangita ko niya takway kaya nang kumutilaw ng takway. Alam mo na siya shoot sa gabi. So mura nag-utan na pilit-pilit ko no, na kuryoso na noong ko. Pero ang problema, nagbuha man ko kay bawa sa mga karinderya rin. Ako na downtown daghan. Pero, wow, kay bawa. Naman na ron, nag-exercise na lang ko. Tayo sa buntag. Ngaw, tunta. Makakita lami. Nakita lami na view noon. Nindot nila sa Bacolod pero ito nalingaw ko na dapat mga bang LGUs well, maghimos nag-parks may encourage mga nindot na activities sa i-maintain nagtarong exercise exercise man lang ibang jogging. So healthy ang mga tao. Sayo mang mata. Kasagara may sayo mata. Medyo meaning na. Maayo imong buwan. Mga habits na. That's the early bird gets the early worm. So di lang ka dapat worm. Dapat kung worm ka ay sa mata kay makuha ka sa early bird. So yeah, there is pick aside. Now, nagyan pa na maligig buko. Na yun. Buwan. May tindahan. So, muna. So, thank you for watching my feature here at Negros Occidental Park in Lagoon. So, kung mabisita mo diri, aray mo diri. Pag-exercise mo sa isbuntag, kaon mo tao, kaon mo inong, kaon mo buko. Pero dagan actually options rin for breakfast. May Jollibee, may KFC, na mga chowking. Ako paling tanaw doon kung nabay mga abring karinderya na ay baligyang takway. So once again, thank you. Subscribe to my channel kung wala mo ka-subscribe. Thank you for following my Bacolod adventures. Dayon. And unsa pa? Subscribe sa akong channel dayon. Kuan. Salamat kaayo. Dayon man tay makita og takway plus by the way once again check out Nokia 6.1 Plus and 5.1 Plus mga bagong phone sa Nokia. Awesome ganyan na feature by the way if you're a vlogger. So sige, see you in my next Bacolod adventures and salamat sa pagtanaw. Bye-bye.